Lakhipuronline putoksaba January gi tang 19 Jumsakaisha numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maroi Pao. Karimganj jauna Assam gi jila 13 da ngasidagi ahanba tangka ki kunosob hauragani. Sahitya Academy na Hojai Girls College ka kusamna duna college asida sahitya gi thorom pangthokre. Major Chongthamia laikidabagi chahi chamaga 15 suba ningsing thoram Tripura gi Narayan Khamarda pangthokre. Jiribam da chathariba football tournament ta ngasi Kuki SC amadi Kagalung FC sanaragani amasung Science amasung spirituality gi lainaba marida yumpham oiba international seminar Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy gi auditorium da pangthokre. Hojik mapung oiba pau tabirasi. Karimganj jauna Assam gi jila 13 da ngasidagi hauduna ahanba tangka ki gunosob hauragani. Rajya asigi bhai masingi lamda hena mating lehenanabagi pandamda pangthokpa thorom asigi ahanba tangka ki oina ngasi January gi tang 19 dagi kunmathoi phauba rajya asigi Karimganj, Borpeta, Kamrup, Karbi Anglong, Kokrajhar, Lakhimpur, Majuli, Nagao, Sibsagar, South Salmara, Mankasar amasung Udalguri jila da pangthokani. Ani suba tangka ki oina lagliba February gi tang amadagi February gi tang 3 phauba Baksa, Chirang, Charaideo, Dhemaji, Dhubri, Golaghat, Hojai, Hailakandi, Jorhat, Kamrup Metro, Sonitpur, Tinsukia amasung West Karbi Anglong jila da pangthokani. Aduga aroiba amadi ahum suba tangka ki gunorsobna lagliba February gi tang 15 dagi February gi tang 19 phauba Bishwanath, Bongaigaon, Darang, Dibrugarh, Dima Hasao, Gwalpara, Kasar, Nolbari amadi Morigao jila da pangthokani. Handaki chahi gi kunorsoba sida rajya sigi school lising nipumari changmaga kunmanga gi apunba mahiroi lakh nipuni thoiga lising humputra taruk chanipan ga marphuma thoina tharomasi saruk yagane. Sahitya Academy na Department of Manipuri amasung IQSC Hojai Girls College ka kusamna duna Sahitya gi thoram January gi tang 13 laibak pokpa numita Hojai Girls College ta pangthokre. Mifam hogdokpagi thoramda Deepak Kumar Hazarika Principal Hojai Girls College na mifam mapu Thokjom Bishwanath na hogdok amadi thoromgi nungi oiba warol pikhi. Dr. S. Sarachandra HOD Department of Manipuri Hojai Girls College na taramna okpagi warol aduga Dr. Hadiur Rahman Coordinator IQSC Hojai Girls College na thagarwahi lantokhi. Mathangda Thangjam Birendra, Ngathem Prem Babu, M Asarani, Khuraijam Krishna Devi, Salam Indu Devi amadi Laire Lakpam Ongbi Bojentina warimacha pathokhi. Soibam Mema Devi, Mohini Devi, Priyanka Devi, Rebina Devi, Thoinu Devi amasung Neha Devi na saireng pathokhi. Sahitya gi thoramasibu Dr. Puri Sabam Biramani Editor Ichemana Chair lauduna jinglemna loisinki. Numidasi ki thoramasi Asem Simabatina program conduct tobiki. Lalang Manipuri High School Poilapul Kasarda matam kuina oja oina amadi headmaster una thaupu biramba oja taret school asidagi thabaktagi pothakhibagi farewell ceremony ngarang January gi tang 13 laipakpok panumita school asida pangthokre. Thabaktagi pothakraba oja taret adudi Tolengram dagi Ngangom Bidit Kumar AT, Moragang dagi Muhammad Jamaluddin ALT, Binakandi dagi Moirangmayim Biswajit headmaster, Konjang Lekai dagi Hobam Megachandra AT, Silchar dagi Ngangom Ongbi Kaisam Lolita MLT, Lalang dagi Sinam Ongbi Sobarani AT aduga Lalang dagi Konom Senamen AT ni. Kaina thoromasida oja singi maphamda achamba khudol galoinana memento piduna ikai khumna jaki haina Lalang Manipuri High School Poilapul Kasar gi headmaster N Budhachandra gi cherol amada hairi. Manipur Lingtam Lanmi Major Chongthamia Laikidabagi chahi chamaga 15 suba ningsing thorom ngarang Tripura gi Narayan Khamar Chongthamia Memorial Complex da pangthokre. Ayukta Sinai Turel Torbanda tarpon katpagaloinana
मोंफमदा थांग ताना सिल्यूट तौदुना अथौबगी मफमदा हाइकट लेकत तमदुना इकाई खुमनजखि मेजर चोंगथा मिया ट्रस्ट त्रिपुरा न सिंदना पांथोकिबा थौरमगा मरी लेना अथौबबु सैथारदुना कवि अहिबम रविंद्र कुमारना मॉडरेटर ओइदुना सैरेंग सैदिनबदा मणिपुर अमसुंग त्रिपुरागी अइबा अइबी तराहुमदुना सरुक यादुना सैरेंग पाथोखि नुंगथिलगी थौरमदा ओबीसी अमदी माइनॉरिटी मंत्री राम प्रसाद पालना चीफ गेस्ट ओइखि ट्रस्ट की सेक्रेटरी एच गंदेश्वरना तराम नोकपगी वारोल पिखि प्रेसिडेंट गुरुमयुम निताई शर्माना थौरम मपु ओइदुना पांथोखिबा थौरमदुदा मणिपुरी साहित्य परिषद की जनरल सेक्रेटरी थौदाम नील कुमार यूनाइटेड कमिटी मणिपुर UCM की प्रेसिडेंट कोंथौजम जयचंद्र जस्टिस कमिटी की कन्वीनर बिरजी तौरांगबम दुलकी ब्लॉक की चेयरमैन अजय दास न चिंगबन सरुक जाखि थौरमगा मरी लेना अखनब मियोय खरदा इकाई खुमनब उठकी थौरम अदु ट्रस्ट की मेंबर खेत्रीमयुम माधवीना कंडक्ट तौबिखि पनबा याय चा 19 मतमदुगी मणिपुर अमदी ब्रिटिश की लंजाउदा खोंजोम लानफम की लुचिंगबा ओइखिबा अमदी लाल की मतुंगदा ब्रिटिशना कालापानीदा लोई थाखिदुना बरमदम मणिपुरदा हलकपा ngमखिद्रबा मेजर चोंगथा मियाना अरोबे याहिब तानखिबा मफम त्रिपुरा की नारायण खमरदा थौरम असे पांथोकपनि भारतीय स्वाधीनता संग्रामे বিদ্যুপান্তর হয়েছিলেন শ্রদ্ধা জানাবো টাইম আছে ওজা কান আগমনে ইংলিশি সময়টা কেউ যদি ওজা নীল কুমার সময় শুরু হচ্ছে বলে দেবেন थौरमसिगा मरी लेना बिरजी तौरांगबम कन्वीनर जस्टिस कमिटी ऑन एंग्लो मणिपुर वार 1891 मार्टियर्स एंड फ्रीडम फाइटर ऑफ कांगलेपाक मणिपुरना असुमना फोंदोखि लिसिंग मंगागी पुवारी लेबदा एकोय मणिपुरदा तांखल अनिरक एकोय यामना वाखि हाइतारे खम थेंगना वाबा हाइदु ओइबि अहानबा तांखलना 1819 दगिना 1826 फावबा सही तरेत खुंताखि हाइबु मतम सिदैस्ता मणिपुर लेबा मणिपुरी सिंह ओय मफम द सोइना ताखि हाइबि मतम अदुदा अखोयगी म्यांमार दगी बर्मी सिंहना अखोयगी मणिपुर से सही तरे खुंताकु मतम असिदैस्ता अखोय मैतै सिंह अमदी मणिपुरी सिंह मणिपुर द लेबु ngमदबदगी मखोयगी ओटपगी सांगदुना हेमनबदगी अखोयगी इंडिया की जगह अमदी हजि बांग्लादेश की जगह दा सी चाही चामगा 15 सूबा मेजर चोंगथामिया लेखिदबगी निसिंग थरम असी ममांगी चाही अनि हुंगी ममांगदगी पांथोक्तना लाक्सबनी लोइनाना लेखिद्रबा मतम अमगी एंग्लो मणिपुरी वार हाइदना लेखरबा मपांगन कनग्रबा खुलाई मतिक चान पायरबा मालेंगी थाक्ता निमित तादे हारिबा अंग्रेजीगी कांगबुजिंगा मायोकनदना माइथिगनि खंखंना मायोकनखरबा अखोयगी लंदम असिगी इपाइपुसिंगना हांगदना तादना मायोकनरगा लांथिंगनखिबा मतमदुगी 1891 की एंग्लो मणिपुरी वारदा थवाइना पोंथा पिबिखरबा खुनाय अमगिदमता कंगैबा खुनायगिदमता होना बिरंबा थंबिरंबा दैथोन बिरंबा मयामसिंग अदो ngasi अखोय मचा मसु होइबा अखोय खुदिमंगना पावफोदे हाइबो वखुमसिमसु मयामनि मफमदा जस्टिस कमिटी की माइकैदगी अमुकन निंगसिंगजारि नुंगाइरबा पाउजेल अनौब चहीना लाकपगा इरोइनना इंगुदम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कोंजिंग लेकाइना अदोमगिदमक यामनमक तोमथिन ओरबा पोटलम कया पुदुना लाक्चरी युमद चंगदबा याद्रबा पोटलम कया गिफ्ट आइटम कया लोइनना फैंसी आइटम सिंग अंगांगी साननबा पोटलम सिंग अमदी अदोमने हेक उबदा पामगदबा स्मार्ट गैजेट कयामा अहोंगबा ममलदा फंगंजरगनी नौना दुकान हांगबा सिंगिदमक होलसेल की ममलदा पिननबगी खुदोंचाबसु थमजरी ngasimak lengsinbiraku ingudam shopping complex konjeng lekai kasarasam whatsapp number 9435176126 natraga 7896171841 number asida pau phaunabiragu जिरीबम हायर सेकेंडरी स्कूल की सानाबुंगदा AJSN असिनना चथरगलिबा थोकचम राधामनी फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट की ngरang sana kiba मैच दा JYC ना इचेल क्लब पो पांजल मंगा सुइनोदा माइथिहनख्रे मैच अदुदा जुअल बाल्टे KH नीलकमल हाईबॉय अमदी S गुलापी मैतेना मथंगसिना सेंटर रेफरी असिस्टेंट रेफरी सिंह अमसुंग फोर्थ रेफरी की थौदांग पुखी ngasi की मैच दा कुकी SC अमदी कागालुंग FC टीम सानरगने
University of Bhagavad Culture, Dhanamanjuri University amasung International Society for Krishna Consciousness, ISKCON Manipur na punna silangduna Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy ki auditorium da International Seminar on Cultivation of the Human Spirit pangthokre. January ki 13 ningthauka numita pangthokiba seminar asida Vice Chancellor Dhanamanjuri University ki Professor N. Rajmohan, Cultural Anthropologist Dhruv Osaya, ISKCON ki Guru Professor Hoover Huchin Robinson, Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy ki Director Bilas Pukhrambamna Presidium Member sing oikhi. Wangangloi singna Science amasung Spirituality ki lainaba marida kupna nainabikhi. DM College ki Principal Dr. M. Bhubaneswari na taram naukpagi warol piki amasung thagat wahina ISKCON Manipur ki President H.G. Sadhubhushan Das na thambikhi. Makhatana Cultural Program Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy ki artist singna tongan ba jagoi makal sing Raslila, Laima jagoi, Maibi jagoi, Tribal jagoi, Pungcholom, Thangtagi kumhai kaya su utki. Saknai raba cultural activist sing Aiba A.B. Singh, Oza Thokjom Sudhir, Bonomali Das, Rajkumar Gunachandra, S. Dolchandra amasung Guru Singh su tharomasida sarukjaki hairi. Aroibada maruiba pau amukhana. Karimganj jauna Assam ki jila 13 da ngasidagi ahanba tangkaki kunoshop hauragani. Sahitya Academy na Hojai Girls College ka kusamnaduna college asida sahitya ki thorom pangthokre. Major Chongthamia laikidabagi chahi chamaga 15 suba ningsing thoram Tripura ki Narayan Khamarda pangthokre. Jiribamda chathariba football tournament ta ngasi Kuki SC amadi Kagalung FC sanaragani amasung Science amasung Spirituality gi lainaba marida yumpham oiba International Seminar Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy gi auditorium da pangthokre. Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok chaba ngasigi oinadi matang asida loijare.